Sikubingelele ke sisinokuthula namhla sikuvakashele lana. Sicela nje usisitshele kabanti ngekulima kwakho inkukhu ukuthi uyiqale kanjani, story sakho nje. Okay, sanibonani balimi emakhaya. Igama lami nginokuthula Simelane from Enqabaneni area. Kulima inkukhu ngiqale vele ngisemncane into lebekuyendiwa ekhaya. So ibusiness lesikhule ngayo ekhaya. But ke kuthi mina ngingene ngiqale ngitendele mina ngiqale 2020 during i-lockdown lapho khona besibuyele emakhaya. So ngabona ukuthi ngabona lithuba ukuthi nami ngibuyele businessini. So since bekuyilokanyana bekuyipassion passion yebo into lengikhulele ngayo into nje lebeyikhona ngiyithanda. So during lockdown ngabuyela ngaqala phasi ibusiness. Fine kona siqale kancane ngenta inkukhu besifaka bo 200 300 wetenkukhu ngekwanza ke kumakethe ne demand. Ngase ke sengifuna ilusito la ngatholakala khona lusito ukuthi ngigcine ngifake kube inangizana lenkhulu kube inamba lenkhulu ndokhona kumetha inangizana imarket. Ngase ke sengiyaka iADF la khona ngikhona ukuthola khona iloan laba ngisithe khona ngakhona ke ukuthi ngigcine ngifakele inombolo lenkhulu qale nga 3.1 bangithengele ama equipment bangithengele feed like bakavarisha onke emanangizana ama-cost yakho. Yes. Ngicela nje ukubuyisela kancane emuva ukuthi leli thando lenkukhu bawuvela unalo yini nokuthi nangasathatha nje usibeke ukuthi ufika kanjani ekubeni naleti nkukhu letiningi ukuthi lo 200 lokhuluma ngayo lo 50 lwacala ngayo bokwendela kuphi ekhaya eNqabaneni usathe nje le journey ukuthi nyalo useMarkens usuke eNqabaneni bokwendela kuphi wena leli thando lenkukhu bawuvela unalo yini? Okay, lithambo lenkukhu bengivele nginalo siqale ekhaya eNqabaneni la besendela khona. So ngagcina nginelithando nje lenkukhu ngathi nase ngiqalela phasi 2020 like ukuthi sengiyadendela at first besenda ukuthi vele senda family business nje bayafika bayathenga kuyaphela uyabona. But during i-COVID-19 ngila khona ngibese sengibane ngikhaphi ekufunza kakhulu ngenkukhu yabona kuyenda ukuthi okay this thing maybe ngayafanga ngayo ngihambe ngifuna emarket like eDingapaneni ma supermarket ngaba nenhlanhla ke la bengithi ngivela khona bebathi okay letha ngase sengiba nayo ke le shisekelo ukuthi no ngayenda lento ukhanze ukuthi ngende business igcina iyakhula kube into lenkulu ngagcina ngalabo 200 uyabona because lokhu ngende ukuthi ngize ngifike kule number lengaka yebo khanza ukuthi lama order ayangena ukhanze ukuthi laba okay asengibekise njenga Montic labe bengisupplya khona ngenyanga bebamthatha 500 wetenkukhu. So if Montic ade uthatha 500 ayedvana laba labanye ke ema individuals bengiwasupplya ke. So ngagcina vele nginako lokho ukuthi no sokufuna ukukhule sokufuna ngikhule exactly. Ngivile ukukhuluma ngenzaba iADF nangasathi usibeka nje ukuthi naku iADF uyakusida ufika kanjani iADF nekuthi ufika kanjani eMarkens ukuthola le facility losebenzela kuyo nyalo nekuthiwa kuboleka malini iADF wayisebenzisa bekathi nama plans nayo yocela le loan. Okay, emana ngiyocela iloan. Okay, bengisengishaya ngiloko ukuthi i-demand bese isedulu uyabona. So ngingasakhoni ukumitha uyabona emarket. Ukhanzakala ukuthi sengidawucela isihlobo sami awunato into inkukhu mane uyabona mane uyati ke nasibafuyi asikhiphi product lefana nako uyabo. So ngaba nako lokho ukuthi kunjani lokuthi ngizame ukufuna la ngakhona kusitakala khona ukuthi ngikhulise le market I mean the business okay. So kwaba khona ke lo ngitshela ko ngesikhwama saka iADF ukuthi okay asuthathe na inombolo nayo ushaye uve ukuthi ngeke yinize bakuside. Ngqondweni yami ke bengina ukuthi phela nathi na ufaka bo 500 600 wetenkukhu ngicabanga ukuthi na ufake 1.5 vele ufake kakhulu. So ngashaya ka iADF bangitshela ukuthi no sisi thina singakusida
but yini ungaqali nga 4000 wetinkuku ubone because vele wena akufani nemfulu oqalako usebhizinisini uyabona okay ngifika ke lapho kubo 4000 nje ngifikiswa ngiloko ukuthi ngoba usebhizinisini yini ungaqali ngabo 4000 ubona ukuthi kuyakusebenzela wakhanzakala ukuthi ngikhala ukuthi mina ngidela uhoko ngide in uyabona then bathi no thola la unga renta khona sine sidinkinga angathola nje lehoko le right urent uthola ilisi nako konke sidinkinga siyakhona ukufanda lapho but lapho lesikusita ngako sikuthengela timvo leti movable uyabona lota ukhona ukuthi nase kuphelile leyo term yakho noma leyo contract nemnangizana nemnikati welihoko uyakhona ukuthatha uhambe uyabona ngahamba ke ngifika kanjalo ke la Malkensi ngithola lihoko leya rentiswa uyeda iADF yalichecka ukuthi vele li right yini ukuthi lingakhona ukungikhulisela kahle tinkuku kube bede ma challenges like liyanetha noma njani uyabona okay wal assessa walikhanza ukuthi li right so ngafika kanjalo ke lana okay so okay kona nangiqala bebathethe batangifakela 4000 nangiqala bengingakatholi leli lihoko bengithole nje lelinye uyabona so lakhanzakala kusilona lithatha only 3000 okay so senda yonke le process ku 3000 uyabona only to find ukuthi iya approve imali leli hoko lebengisilibukile belingakalungi uyabona so sengiyamove ke to this one kanti leli selilayisha even more so sengiqala ke ngalo 3.1 le bese sathi nas processor le loan leli hoko belicoverisha yena okay yes ingabe nje nawo singathi siphinze sibuye emva kancane ukuthi inyalo sowudila ngetinkuku kaPort ingabe nokuthula ufika nje tinkukhini umubani ufunzephi nekuthi ingabe ufunzele ini le passion yakho bevele ithi utawugena ka farming noma yinvo le khanze endleleni okay i-farming yinvo le ngikhanze endleleni mina bengingale ka corporate uyabo ngenda i-accounting and finance so discover endleleni ukuthi no ngithando lami lingala ka business uyabona farming ngingathikhanza sengingene kakhulu ngakhona uyabona ngase ke sengiyabuya ke ngoba full time ngakhona okay na utsuka corporate ke pha sithini justificate yakho na ungasilebela kancane BA in accounting but a diploma okay all right so uyayithola ke lokho lelikhulu la eMalkens athini ke ma plans ngoba nyalo uyabona ukuthi selikhulu nangasibeka nje kancane ukuthi ema future plans akho athini ngalo nekuthi lilayisha nganani nyalo tinkulo nato tinganani nekuthi naso ligcwalise lonke lilayisha longanani okay nyalo ngisebenzisa half walo ngilayishe 3.1 wetinkuku but lona in all lilayisha 6000 so besibuka ukuthi kwendlula la makhata then after this season nase kubuyele nje sekukahle maybe bo September sitalifaka lonke liqwale sifake lo 6000 ingabe ke imarket yakho nyalo imenjani uthi tinkuku utakho nasethi ilungile ubese sowenda njani uthi mikisa kuphi deliver kuphi nekuthi going forward ufise ukuthi wende njani kule market kuyikhulisa njani expanda kanjani okay tengo tame ngitikhulisa from day 1 up until day 35 bese sengiyadithatha to abattoir sebenzisa abattoir temashini kamanzini bayang processela bayang packagela bese sengiyadithatha ngiyadeliver kuma supermarkets kufaka ekhathi bo ibuy ngiyadeliver kuma butcheries kufaka ekhathi bo Lowfield beef butcheries bo Central Park butcheries ma restaurant kufaka ekhathi bo Kingdom Bites bo Oxtail Port babani then sekubangela ama individuals noma ama companies lathi la khona batawuthatha ukwazi ubo 30 50 ngafuna lapha yes okay ngiyabona nangabe singakhuluma kancane ngaleli hoko
ahlukahlukana amahhoko khona ukubakutshela ukuthi leli automated leli linanake sithi kancane ngale lakho ukuthi wena la ukhulisa kanjani nasingangena la ngikhathi ukuthi okay udifida ini la ngikhathi ulisebenzisa kanjani nawungazi nje kancane maybe summary ukuthi okay la ngekhathi le water system automated okay so ngile feed lengekho automatic but ikhona le system njengaloku uyibona ngithi uyibona ikhona yes kunaloko kuncane nje lokufuna kulungisa so ezisikhathi sihamba ngicabanga ukuthi sekulungile ile system yonke into abayi-automatic yabo. Okay. Udlale ngisebenzisa ngisebenzisa Crane Feeds. Okay. Yes. From day 1 to ekugcineni. Okay. Ingabe nasingakhuluma nje siyabona usesengumvulo omusha. Emagama longawasho kulomunye umvulo omusha lengaphandle lofisile ngena kuyo ibusiness maybe yaka poultry noma ke ka farming angathi nje amagama kumkhuthata nekumtshela ngalendlela maybe lo through your experience lohlangabezene nazo lengamtshela kona nje umlimi lo sasekhaya lofisa kuda kuqala kulima noma ngiliphi ihlobo lekulima uyabona ngiyaphileka esikhwameni saka EADF besha now ufisile lokusebenza ufisile kusebenza kuyaphileka uyakhona ukuthola lisito ukhona kude khuphula in life like ukuthuthukisa utati buda ke umlimi noma ke lo umshothe umthola njani iADF wenda kanjani uthi ngabe nani ukuze athule leli sito ka iADF maybe na ungasithi nje fahla kancane ADF uya ema officeini aka agriculture kaManzini mina nje ngaya khona ngafike ngacela umlimisi okay so ngithi mina bengaya vele ngiyele ukuthi ngiyeleta inkukhu yabona banginiketa sonkhukhu lokumbabe but nje nawashela le process yes ngathola yena so nguye ke lo wabese so yakhona kungina ngizana kungichazela kahle ukuthi wose sinawufuna lisito la khaya kufuna ufunze ngenkukhu ube nelwadi nenkukhu baye bende ema workshops yes so lawo my workshop nami ngawenda abangani bami bengihamba ngifunza ngagcina ngaba nalo lwadi nenkukhu uyabona so uyakhona ke uhambe lawo ma training abo then bese sebayakuthatha step by step ukuthi okay lungisana kwenda book cash flow business plan yes okay up until ugcwalisa form kanjalo siyabonga kevakala ingabe nje na ungase usithatha uyasibeka ukuthi ngivile ukuthi lihoko lakho likhulu athini ama plans akho na inkukhu sonayo seyikhulisile as nokuthula ufise ukukhula ufike phi net market lofise kufika kito na ungakhuluma nje kabantu ukuthi going forward maybe 5 years 10 years time ithini plan yakho okay iplan yami ngifise ukuthi ngigcine ngingafaki noma labo 6000 wetinkuku khanze ngifise ukuthi lihoko nje nakuthiwa ngifakile ngicale 10000 uyabona market le ngiyitargetile bombuluzi because yena uyefika afike akuthathele kuvele khamba kona nje kwakho ukusebenza ukukhulisa kuphela ayaphuma lama cost abo kuyakubo abato uyakuphi uyabona so ngifise nje ukuthi ngigcina kunemahoko lamakhulu tawufika khona tinkampani letinkulu njengabo Mbuluzi bo SPP bafike bathathe kuphela okay ingabe anguva ukuthi inzaba kuba neyakhe facility ngeva ukuthi uya rent awukafisi kufika lapho khona maybe nawe usiyati processela kulawo ma plans nako lokho ku pipeline ngifisile ukuthi ngigcine nami nginelami iplaza because lana ngiya renta uyabona ngibe nelami iplaza webhayile ndaba nemahoko ami lamakhulu ngingasa renti ngendlule lapho noma ke inkukhu ngingasayikhulisa ngibe ngikhona kuyiprocessa ngiyikhulisa bese ngiyayiprocessa ngiyayiphaketha bese yeditolo alelinye ilanga nami ukuthi ngiyangena nje Pick n Pay ngikhanzi lami nguni ikhona lapha emashelfini yes siyabona ama challenges lo hlangabetana nawo ngoba phela nyalo nje siku winter noma sibusika ama challenges lo hlangabetana nawo kule business lokiyo noma kule poultry farm lokiyo noma ke going forward nje lo ngawabala ukuthi
athini ama challenges uhlangabezana nawo as umlimi? Okay, my challenges lengihlangabetana nawo enyalo njengasebusika nje kuyabanza Malkens uyabanza kakhulu. So ma-cost etinkuni asedudu uyabona kakhulu. There's no way la ungahlala khona ungabasi bese tiyafa. Lokunye shothi kahle nje ngilama khada lengakhala ngawo kakhulu unyalo. Ehlobo kube sekuba kushisa. Kushisa kakhulu futhi. So sinako ukuthi okay kufuna sithole emafeni, stokhulisha nyalo ebusika kufuna sithole etinkuni tibe dinenge uyabona. So that kutohlala kwami njengaloku ningenile nabona baswe right. Yes. Lokukhona ngokuthi nje ebusika ubasa imini nebusuku uyabona. Then ke ehlobo kufuna ube make sure ukuthi umoya uyangena kahle. If angangeni kahle kuba nalawo manangizana nangizana ma-fan uyabona. Yes. Ingabe nje solo sikhuluma ngathi ingqinamba your biggest setback lo ke wahlangabetana nayo ithini ukuthi uyingcobe kanjani solo nje kule business le i-setback lo ke wabanayo noma ke lo hlangabetane nayo uyingcobe njani nawungasizi nje kancane lo hlangabetane nayo nje? Okay, i-challenge ngeke ngahlangana nayo i-market because you know i-market namhla khona kusasa iyahamba kunjalo. Okay, kuke kwaba khona la khona sekuthiwa inkukhu ivuthiwe then ngenye market ngibese wonke umfuba nayo plan B. Yebo yena ubese akasabilula njenga plan A uyabona. Ngibese ke sokukhanza ukuthi uzama letinye indlela uyaphuma ufuna letinye imarket kanjalo. Yebo. But bese sekuyakushaya ku time frame yakho ukuthi okay by this time bengitshela ukuthi ngidabe sengicedzile ukuthengisa uyabona. But akusendeki kufuna bese sokwenda plan B ukuthi okay ngiphuma njani kule nkinga leni. Ngenhlanhla ke akungilimatanga kakhulu but ngakhona pick up yes. Okay. Naleyo delay yangabi lengilimata exactly. No siyabonga kakhulu nokuthula. Ingabe ke kukhuluma nebalimi nje ukuthi noma ke sesikhuluma ngawe ukuthi uhluke ngani wena as umlimi wetinkukhu. Na ungachaza nje kabanti ngawe ukuthi wena what makes you different from other farmers noma ke from other poultry farmers? Yini lo ngathi nje ungayikhomba ukuthi mina ngihluke nganako. Angathi noma ngingathi kwehluka ngoba nalo umlimi phela naye efieldini lakhe wenda kancane. Okay mina lengingasho ukuthi ngihluke ngako akusikuthi ngihlukile ngisho but the way lengirana ngakhona ibusiness yami. Yes. I-product yami ngifuna kube ngile jabulisako. Na ufike emarket nje ungakhali kwami ukuthi ngente i-customer lami libe happy. Nali happy lona i-business ke itangihambela kahle. So I make sure ukuthi lele inkukhu lengikhiphako ngiletafu ejabulise emarket. So lama customer ami nje lenginawo ngawabambe ngaloko ukuthi noma ngingaletha nangiyilethile le nkukhu ayitikhulumele yona le product ngingakhulumi mina ukuthi ayi right in uyabona. Na uyibeka nje lapha kube ngiyole leto ikhulumela ukuthi no vele ngiyadeserve ukuthenga uyabona. So ngiko nje lengisine kiko kakhulu. Yes. Ngimbela kuhle kakhulu. Kulemalanga sihlushwa nizaba tifo kunetifo double foot and mouth bo bird flu naloko. Ingabe wena kuku-affecte kanjani noma le period ye foot and mouth njengoba ngiyole ngathi engame live ezumlimi lohambisa inyama i-affecte kanjani wena? Okay mina ngeke ngisho ukuthi kungi-affectile ngoba mina ngenda inkukhu so and I'm within Manzini region uyabona. So kuhamba kwami kude la yes anga-affecteki. Okay. Ingabe ke na ungathi ke nyalo so uyasithatha uyasibeka ukuthi ema skills longafisa ukuthi insha ibe nawo la letawenda babe unique ekuthenini bancobe because baningi abalima but by few laba understand ibusiness. Ama skills lo ngaba wakhuthatha ukuthi babe nawo kuze mabangena ka farming bancobe noma ke babe drive ku business angathini just nje ama tips like few lo ngaba pha ubona. Okay lengingakusho nje
ungagive up, don't give up. Kona akusinto lelula, indlela lelula kuba nalawo ma challenges. Alenye ilanga uva ngathi I know man. Ngeke uyabona. But keep on pushing uyabona. Ngalo lokuncane lokukhona fuqa ngakho uyabona. Yeah. Siyabonga kakhulu impela nathi siyakheka la engabe nje emagama ekugocota sinalo sesiyagocota angathini ngale business lokiyo nangema okay ba future plans baso share but nje emagama ekugocota angathini longasipha wona lenganipha kona nje ukuthi ngiyabonga kakhulu nani ukuthi nitongihlola lana for this interview. Nalabanye labasemakhaya bayasitakala uyabona ku dopa lapha nalapha lwati nayo ma challenges lehlangabetana nawo sibafuyi uyabona. But ke lawo ma challenges akasho ukuthi sekuphela business enjalo namhla ngiyawa kusasa ngivukile iphinze ihamba kahle. Keep on pushing. Yes. Kwegcina livesela ba digital ngivile ukuthi ungumlimi lo sawuzama kufuna imarket. Bakuthola njani ke bantu labafise ukusupporta noma ke lawo labafise ukupartnerisha nawe ukuthi ukhule nje ngivile ubala bombuluzi nalabanye ukuthi how do they find you, how do they get hold of you? Okay, though ngisedeli page le business ka Facebook ngisasebenzisa nje la Mthula Simelane. So ngisebenzisa yena kakhulu ku marketer kanze ukuthi ngiyaposta ema groupini lahlukahlukene lapha nalapha. Yes. Ngisasebenzisa yena kwanyalo. Okay, maybe ke nabo WhatsApp ma status but akuseke loku effective. Okay. No, sibonga kakhulu isikhathi sakho thina sisinokuthula siyathemba ukuthi sitawuchubeka sibonane njengoba usakhula nawe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Asibonga kakhulu ke sisinokuthula ukuthi uxoxisane nathi sing agribusiness media babukele emakhaya. Siyacela ukuthi nilandzeleke ma social media pages ethu ndowati kabani ngale episode lesishuthile namuhla. Nichubeke nisilandzeleke ndowati kuthola nalamanye la satawuvela alandzele. Siyabonga.